Enyume ba bonten nda so bia ni bebia na so enyume ba ye besesan abrabọ no wati ase besesan abrabọ no na ene ye ba bedin komo bebrebe mami we yo bia e ba no gospel music in Ghana, and this is one of the songs na ye kasa gospel sa time no na enyume edi mu akotene pa Ohini David. Yes indeed, already eye no kwafo Maa Sylvia. Mami akwaba. Yeah, Mama nim be mic ni kakra mo set mic ni Maa Sylvia mama yeah. Maa Sylvia akwaba biom. Yeah, raw. Ohini David no hoye. Ohini David ho ye. Enyume na eye ben. Enyume ye. Almost by 10 years. 10 years. Yeah. Okay. Your first name or your first album so na we. No first album so. O first album na Minima dream cra, me dream wo. So eno no kakra na we ade. Minima dream cra. Me dream wo mo. Eti mamu surori ajin kwati asi obekun aji wo. Nice one. Minima dream cra. Me dream wo mo. Eti mamu surori ajin kwati asi obekun aji wo. Wo shawu na yamuno. Ne nyame na woni mu dada. Woni nam seso awuti ni suyono. Ne nyame ani wa usu. Eti mamu surori onwanwani obo ohun bayo. Esuro ajin kwati asi obekun aji. And also a ban in impa. Okay. Na mami mbusa na usano na opesa wo ye den. Me someone ye starting say ye sha me kom say me yen starting any pa na me so me mu. E be ye mo ma. Edu ba bia Roman fathers no mu prophecies o. But kana o mu ntimi nka. Ti wa so me nsa be kire dom ni nyina za be no ma bodwa. Ya ne akoti sapon ye ya o. De me kire sa no me si ta bre so na me sha. Na me nim hwe. Ba na ase edimani mu onwum tu na enkommission e ba na kise emini ye radede me be fa ho eti professionally no o hye nwum to ase ankasa professionally wo say what gina on this time no o de nwum ba bonte na eyi e be ankasa pa me sha ase sa me de nwum ba no ache enti ever so wo mu be say infie be say Anyum to ade me di me 30 years kra. And kra am say 5 years as 10 years. When you 30 years atwam. Yes. Oh nice. It's how many albums so far? So far 5. 5 albums. But you have bought title album no title no come me. But minima dream kra me dream omo. Onyame kani aso. Nipa yi mo twe totwene. E na tete apono no be bie bie. The all background e boss esi e na Awurade boa yen ma ensi yi. Okay. Awurade boa ma ensi yi no to hono kakra sa nwum no se e bo ma som sisi a ma ntie hono sa hono to best kakra wo na me. O say boa yen ma ensi ye Awurade boa yen ma ensi ye oh okun we die ayedin ye kwanko ye bemo Awurade boa yen ma ensi ye. Nice one. Now growing as a musician, as a gospel musician no o ba no na akwensidie no ebi ni de he and ye kase man na times more break papa even say obenye obi obeboa no o ba no na easy ma wana say na emu ye de ma o na me anim ni enye easy ti abre bia me hu anwomtofo afoforo na me hye wo mu nkran say ye mmere anyum to adwuma na ene obi mmere beba. Okay. Ade ba kwa na enyim ne sa wonwom ba na de ya hantan a ebedu ba bi na obi so mra aba ye wuhia na wo ye ne so ayi no behunu na afi wono so na aba so enti no nyame pagya wo kakra wo so oba fo e man kwala ni nyina na woni ya pagya wa fra wo se mada enye easy wo be se oba mu a enye easy wo be bra nkasa be se wo twa kwan wo pe producer enti wo free na wo kwa me pese o ma me one experience back ade bia esi ya ene o kai a o say ha Awurade waye bi ade ba ko bi esi ye sometime na o pese o ba out no bibi esi ya ene o tia so kai say Awurade waye bi bibi esi ye de we de akai me nsem bia profo gita ne say me kai say producer ma me ko twen no whatever say o ba be produce no enti mi ko duru ho no na chese onu ni eho no is say ko ji ba bi say me na na de chi na mako enti me kai say me ntimi mo sa produce and but me di yawo
o sa de no ma me domain no wo ye producer pa na o domain no me domain no na ye adwuma o wakoma enti nei no ya na me hu se de me kan ye ena ma sa de ne ye adwuma enti ma start di ma no me start so se bi di ma no pe na me ko hia no e de important no ye ma o domain no ebre ba sa na mu ya ni se o ka se me nna no me ko odi me ko tu hotel o nipa no so se ye fa me nkwa oba wa ama na je se ba bia wa je no se me da ho da bi eko ade sa ye pa no me se da nim ni na so oba ye no wa mini game na je se na o ka se no na se nka obetu tonga na me nim ni producer ben no me de be say me pese be boni business o tema enyo ben watimi dia ba bonte bi ni dia ni dia me bo bia so abehu ni na o say hotel reception ya no mo table o yite ni mu na me hu se wa ba wo wuro na woni ade na me hwe se dia wo ye na na fe wa wura ba furu mo adwale wo obeto mpa so am se mpa cho me gu nsu aba na me mu amata ade ne me niema na o se anyama wo fe dia asa wo konam se o mi si abotene no se wo se me dress na wo hwepa se medwane na reception no table no me hyase no me hye wo no obusa se wo hene ade ne ta mo soko me ntimi mpie nko ti bi sha table na se be ya onhume na wonye sa ade na ansa no wa produce me eti wo ye ya wa onhume no e na okra kire ayini se ne on na ho obekọ na ohun se me pie na lady se me pie ko na o hye table na se na me hye table na enti just be bro enye easy cry me hye table na se ti na onkoda me pie so obehum na me hye table ya se na me bre me ma me hu se me bre enso me yimi tipe obehum me na me hyase e wona si me sister abro nya ko bi am to se tantesa me fa ko nya chien show oni reception e di sa me ni di nkomo se ma bre enti no wano tantesa wo fa bibi ama me wo ho a obehu se me wo lady no so so hu se bi pie eti bi ama ekoto ade meba to wakotwen ya mama no na obekra lady ni se wo ko na ade asa minti mi nko na so minti mi ntua dan ne ka ebi sa ma moa me ho eti na se me koda mu obi lady ni mi problem nti so help me say dan no minti mi ntua ti onu so nti mi ma me nkoda me go to se me dem a ti na se nche ho na me tena na meti lady ni ncha moa me hu sei pa na chesa me hwese obeba besene ni manya kwa no obesene ye lady sister this am ko lock me because pepa ni ba na obi wo dem wa de achi ameka bibia wonti ono so otimi fun ba atem de tu de tena me nchen ya ade ba chi ni motete kakra na o na ni motete kakra na ega me fa me bag na me hunu de me fta ma kwa me ni mo station adwuma ni de ya bre wa bre experience we chese wa bre na bedru fie no na me fa bible na me se brade papa ni se de nyame asem ye de kwa abontene tie produce nipa so mesi na nipa no produce no agidi pa wo ji hu sika de ba me de so se me de kura me am de ba me so my ready se me kan watem ti sa papa we se sa no wo be ye ma ne de a on produce bie mu da na me mu so a wo be produce bie da o kati preko since then no producer ne fa nyom ma biom since then no bibia kati ni din no boy ba me re ya fi ni din no boy ni me boy okay na wini na no ya me wo an konkon kai me a me start say me di ma no in fact me di ma no anche na me koto ne say wote ba bi say organize producers amu ma sa start aye me do na me say wini me o so on kai me na me say kai me no ma me she table lady na o twa ne ye bre bia o de koto tema o se me kai bibi sa beta se me na say wanya shinti no won kai ni ye na mo she di aka kai me won ti mi kai me se ya na me ka kire nice one Mama Sylvia me ba me ntie wonwum we me ba sisi awa ne ba twa nkomo no so what's up line no so betimi do question about ne busa Mama Sylvia e dia ma o 0205011111 me wo se papa bi ne Mama Sylvia ene ba me pese me ti ono so ne kakakra aja bako de me pacho bako what a voice but I know who ba odi de midi bankoni odi bankoni okro yeah me pacho udina oni Mama Sylvia na pese wo ye hwan de na wo ye oh okay me pacho midi na na am watching okay
Me a school proprietor, Readers Academy. Oh, okay. Yeah. School no here. Oh, but sponsor show you na me nye de man kra ne mra ne sisi dan ni betwa to so be why? Say fiance me aba. Aye. Yeah, Rebecca. Mate. O ye de Mama Sylvia. Me control Mama Sylvia ye me mama friend. Okay. When I first saw me this year and the make say nyame. Nice one. Na Obama brabo so nyame ayi degree amam. Okay. Trust me. Okay. Through my family, the business we are doing, everything. Okay. We pija me friend. Okay. It's like oh ye me mama friend. Oh your mama friend. Okay. Any nyumu tie ni nyuma de na da wakoma so pa ni nyumu mu de na da wakoma so pa. Mamunsuro. Oh, okay. Njama unsuro bibia we na abrabo mu bia. On the Bible dey bia ka munsuro. Enso Christopher ye humpa. All right, messing about hope you Mama Sylvia, how messing about hope you. Maa Sylvia. What janyu to ana asemete won ka che. Awurade adom minyai na ye twintweso se nyame adwuma asofudie kakra abefrem Awurade bie menim ye prophetess. Oh really? Enti papa ya wo kasa yi se de wo ka ne nsem na Awurade na meso ye bi ma no. Okay. And wo di ni school no ama me ti me ya all night every Friday and my school for e wo ho obia baby okay. Me wo lawyers, me wo doctors, me wo just enipa me sha se be 3 weeks ni bet wo be hwe nurses ni ade ni te nyame ya adanse apie ho no o ma moje tunya instant ye dey saka wo ma na twa eti me be ya se mo kan se we dey kan se wo gina TV so obi babo dam o school o de na chini a obeduru wa ye dey saka na ya no eti de moje etu no na se mo kan se ye ma bre se nyame ni ba bi o ba bi kitwe ne weda wo yisu ye na dance di mu enti no niam e koso enti na ma enipa na gitwi ya sha se be 3 weeks ni but say no ye shia be 70. Oh okay. Se hu a wani be de pa. Can I say gospel musicians e man no mo tunum na do baby a o say my sofo ma me my prophetess na fans dey bi mo pe ana say do baby say nwum no ye den a na fa mo pese mo de fa so for line na nya ne sa on say Awurade frewa na wo to nwum a wo so ye osempaka ni. Oh okay. Yeah. Wo sha adwuma na se. Yeah. Ebra wo to nwum ti ade mo anwum to na ankasa me de se dem si nya me nwum nti no me nim se nwum to te se nkomche because me ntwere nwum da me sorry ko studio wo boki na nwum ne ba ti wutie tete apona ye nkomche nwum ma ntwere da wo boki na me se bia ye nko regi wo si ya na abate se nkomche eti at the moment a wo sua twero no na wo ben asofudie no ti wani beba ho so no wo ba se na Awurade se ode edi so ade hunu kan ho ana ada no wadi na nwumtuni bia so a wo sa wadi so ade hunu na dum no so okay adom ne so fi se oto nwuma akura Awurade timi bie na ni ema ni hu niema na ma ho kwan so a wode wo beye na wo so da ya se nyankopon betime yusu se ne ne o yusu yi wo de se wo fa se ka beto nwum nko a me fa ne se me beto nwum me fa ne se me beto nwum beta se enkom hye no na asofo ne keka me hu nsem bi ma ase ne ni nyina ye adwuma ama me hu se na wo ho na wo ho na papa ni nyame afa ne so edi Readers Academy ho ama me a enema shasi a nyame ma etu di mo share time anytime be every Friday all night Friday bia ye all night wo Readers Academy kwada so okay atake se wo ko bia na enti ene ye share ene me ne wo kase ene mo share ye share de ene ebe surprise wo kwada so e bia na ma be she wan kona be bompa ye kakra amen ye nhwe as I say gospel music and I say gospel music industry no as mudia say as I say yen kam ho asem papa emema edin sem hunu sebe emanso edin sem hunu enti ama gospel no kra no say you say gospel musician background na enti say first ni bio adentia amen awie ye no eba Awurade so behwie ne ho magumrante ne meba so ena na sam no aso ye hunu say papa beba bone beba mintumi nkase ye din na ese no enye ni nyina na ye no kure ba de me pesa me kapa ne se eniema ye fam no o se gospel musician ye defend ye hu ye ta ma out dey na woka enam se ye defend ye hu ntina ama obi a take you for granted ena ade ne pagya na ye kura na odi bi aka hu na odi aba out because me ba na ma no da asem bi so a ye ka
abrantia no nam se wawura aware mu a wanya problem nti no me ya sure say wafa we say obeware Ernest Opoku asem na woke yeah wafa we say obeware no na mumie no mu ntam asem no esi oba na ni so say oye star ni nti ene me say wudin the problem now no problem say Ernest Opoku ye star nti asem ya ba na ugiri say to obey na dwen say obegunu ho anim asesa me say me hunu face to face me nua bi kope no wo sika o wani mu ameka je say hey wa bra bo say ye ebia na obesesa ebia na esa be na osesa enu nti be de me hunu say obesesa okay eso na dwen ne say Ernest Opoku ye star me say wudi keke etinti sa akura na me say wudi me mo asre no wadi enu na si obi ani so na ye hia ya mai obi wo ho a ubekom no eti me ti so obi anya problem a me kwa ne nche ko bisa na me hunu mu ansa na makabi na no ye ma ne ye ne me tufo sa wote sa wunua bi asama ban ka bi fi se makobi mu ahu se nyumutuni no na be ma na kofa mpana yi ne niam agu abontene but later on na da say anyumtuni we ja na ware word wa ja na ware ni nti wonya dimbone obi ase na wa ja na ware ba ya nkotwe de anyumtuni ni fam so on be ma na afiri na chi ono no nkasa but be ma no do aburo wanya do fufuro nti no titi nyumtuni no ayini niam agu abontene mo no wasesa akopo obi nche agu hwe se ni kunu be sakra better da say asubesi wajawa eti di eti enam se bibi da yasu nti no de anya no kura ni eka ni adi say di eti bi hu se lady no na ni so ade hunu mu no onye se obeware Ernest Opoku me hu ni sa say actress de nke bia fans bi no say ye boni di pa o oba na kwem ye sheda yi ni by say okay o be say ni di awie no so for me na kasa no we just bibi keke so for me na kasa no oba Ernest akwem so oba Ernest na nkasa no ba bia nyame pese odi ni duro no ana bonsam pese odi na warre atete no eti abre bia oba wo be hia no no wo ye agent ya soma ne se o mebre wase okay on se obi wo wa nyame ama no nyom to o mie nani eti se wonni nyame hunhum wani wa oba na wa ba no hunhum de odi nam yeah obekwa akofa no na obia nware ya we adwamanfo obia nware ya we adwamanfo because esinani so sa ohwehwe bi okay esinani so sa ohwehwe bi aware nti no wo ba no hwe na usuban ya ene oje wutum okay enti we no waba na senyinsa ya ba na wukunu nie na waye waje sa woni ne beba bra akwa akira minim obi a wo hunu be ma ya di nyinsa to ne no ka cha nyamia oba ne ye ko mu wo yi akra ne beto wa wo se be ma na ne be ma na dwene ta ne oh majima oni ne tena no nto koye no adan na wunya otwen antwen say de Ernest beye woni ne timi di nkomo de o kan de wo de aba but ebra wo fra na on fa no it can be say the phone no kra obi fra wo hunu so okay it wo hu nipa kra wo fra no it can be say the phone atonsuom wo number kra wo pe wo hunu for now we number out wunya wadwe say wo pe be ma na ware ba wo ko say wo ko say ni din esa say bi wo ho dada ti wo ko so eno ne ma oba yes eti bebre wo wa wo be kom no na say de ye ti na bontene na entisa tesa wie ye mre bonsam hu say ba bia nyum to owura no nipa sofu nipa ntimi mu yeah kwache yeah because the last time I say we minya ikada ye ne papa kofo na me ne no ne mpanimfo bi wo ho afutu anu de ma me ne say okọ country bi na okọ ye no na ye boya nwom nipa ne boya nwom na wonim obusa nipa so wonim tuni cross no wonim no Ghana kura wonim ha but anwom ne ye ne de enso wonim nipa kuro dini na ne nyina mu no ono okofo ne de sense ne busa se wa me president kasa president no on timi mura ne bedroom yeah but wo da woni gospel no na na eda o tuka woni na na etu o dware a woni no bibia wo ye bia woni no ti asema wo gospel ni mu no ebetimi asakra ne more than sense of preaching eti bonsama hu saade we se nyame nkrofo awie ye mre ye to gospel no yansam ne be kwa akiri to be so fa kwa bi kate ye mama me pa cho na se o ma ho kwan a na sa ne ma ne eba so wasi ni pi said we na wo ya na so ba bi de ne ho ba na enti ga so ka ho hwa ho ye kakra wada roma wo kan na wo so won ware yi sa bre no fa ga no se ne yesi asem ni sie no yesi anu nti na ware agya sa na mo keka yesi ohunu we no on ware yi eti se maami yi no pre enti obema bia so ye den ya be ware na de obehia no no su ene ne ban ena de ne be kafi we de ne de yesi ne yere so pe ma asem
Nese ayade a oye. Na yiri a de woni ni nyimu yi na so o yiri bi o ho nso ni nejai. A oba no America ma wo oba 5 years. Ma men kan de bi enam enkyerɛ. Yanya ye to nwom no. Enipa bia hu opo ase. Okay. Baby a wo beduru bia me se me ye lunch pa na wo gina ho. Na hu executive se beba ho ati mi sheda ye executive lunch. Asa no ma be ye normal lunch. Oh, okay. If you say we ba na se me kunu ne ho. Na wa anya antum se ofre no sa na tie a. Afa hu se benya ko hello hey lawyer. Wa na afre wo no. Awra hwe ye wate. Na start ya no. Enti no nipa de frɛ me a wo hu ntimi de bɛkɔ akosie. If you say my fence here be you say it won't person me ne be kasa at the moment I me this here so now do the same plan no meanwhile so entisa it your problem na mu say your dwuma ne twe don ba ye ho na ko hia oba na be ma wo ye envy on pe as ono kra twe ne do so a on pa e be tan ya ko wie say opep masem e be timi atan ya ko wie say opep masem enso bia na entisa okay enti no entokwasi na mo ko a ai wo sorry a ma frefre no ni ade enso me rati ho na bia obi afre me yes dear that impatron na what is saying oh yeah the radio say hey Mama Sylvia eti won frɛ kwa that da be na memra sometimes bia me ni nyina me kwa me ne kwa me kai se kofo mo ye me kwa na me de ni kobi but one kobi kura me kobi me rahwe me kwa from day one didi na anya adwuma awari nyina ye didi okay se didi anya adwuma enyina da ana awari me pa cha wontem fa cha ntem arefie ntem anya adwuma na de oye ye ne ya me ya we yaudie na apia no amena begunu wan mas lady no yaudie ya me ya me fra na won fa share wo bua me begunu ni mas na odi ne ho nyina abegu but so ba yi ye kom no obra ne kwase na ohwehwe anyuntofo mpanimfo bia wo de ko musical office kra na fa ko to obo ene mpanimfo bia anim eti bisa ho se adenti no obo ho na kiu mini mpanimfo bi ho nyumtuni bia ka se me de ko ne mpanimfo ho and woman pam me or man who's not it means mekati asam na we kwa abontino mekati if you say wo wasam na ba bia wura no obi antimi nwura ho ti me pese me you free nyame asem enti mesere se enye ni nyina na wose agitu ntem na ye hwehwem ko pedi pa ni tie na no ma na se ye hunu se eye no kure esa se me nyumtuni bia onya paper keke se wo koye abrochire ni manim na ni kunu ya frɛ ni kunu kanya ho ma ne kwotena brochire na bra bɔ ne bi nka no be ma no say hey ono so wote ye wani ma de etu wo ko program a be ma na jiska bibia kura be ma na wo kwotena brochire na wanya sika be ma say so fru plane me say wudi ama be sere no wudi big ben mu nyina ba mu o ne yiri nyina ba mu se me so fru plane me say ni ya so ka chense paper na wanya no de tena Ghana na free ni nsa na bra ba pim to wonko o fru plane ya na be ma na ba out o wampana what he say was say again ni di kwato enso so koma na ntisa we na ware na gu enso ye babu oba ni di because of so ya nyutu okay eti di American say yes na ne ma tie okay na mom ya hu ya mobo ya dwuma no ba bia konti na bonsam pese wo si eniama alright but man they say Ernest Opoku number on na friend no na one tina say eni komo medi hu dwuma na one ni akola no bonsam pese wo say ni di betentisa o to nyom pa me pena se pa oh you good voilà yene Mama Sylvia ena eguso a yedwetwe enkomo no sabre no mema okwan no so obem wo asem yo bebusa Mama Sylvia o ha na one waka sem bebrebe aka me asem akopa mebusa na afi no yede show no abere enti se afi na wo tie dia yede nkomo ni bebre na mo so betimi afre 0577 119999 0577 119999 and I say 0202 070 966 0202 070 966. Yani Mama Sylvia and I educate come I can say me baby. Bibi send me. Oh okay. Na your dress no de tie ne say. E fa we no me blemu ya papa no masofu. Okay. Nyumtuni bia wa sorry dan bi mu. Sofu be hunu sa nyumtuni we ya de but pomfa ne produce ne da. Na sofu di sika no ye niam afoforo na akola ne te ho. Tu be hunu no na obi ya international. No abefa no no produce no.
o produce na ono pese ye to no won country ntino o ba wo the country what dressing na be no eti dress say mami say de be ya me so me country ye beto eti be hu nipa no beginning no o hye bubu but later on be hu no o hye jeans no o hye coat guso no o so na beti enye wono producer no be fa no free what sorry dem wona de odi ni sika be hye mu no mo wa no be fa ni free sorry dem ono na lead ni de onya ye beto ade na ma no ono so mo esa so mo tena ase ko terms say me de wo ba no esa me temika eti ukro bi be frɛ waji se me obesi mi so na me gi mi sika ya na nya num to fo na charge you producer no a wo ba he no sika no a wo say ye bia be se 600 million na wo de awura nyu ni man sa na ya ti udi no woni wadi kan ka se me se sika we ya se me nyam sika sa anunti na Maa Sylvia me da se boss ye be se hia na edi nkomo why ye de dwuma de se ka bibi ka tra men kire ba bia school no ma men ko proprietor ona school e wa fa he yeah I work harder so yeah opposite Nick filling station yeah Hwana school no dudu hwana ka se Freedays Academy all right opposite no fie di kan na cheap she hwana sorry no na cheap na school no sorry Freedays all night all night okay all right ye de jube de nyina